uwo mwaka w'ibihumbi 2020 tugiye kuwujyamo turangije neza w'ibihumbi 2019. Ibihumbi 2019 umwaka wabaye w'uburumbuke, twagize umutekano, abantu bawuharaniye, ubukungu bwateye imbere, byinshi byagiye bikemurwa birebana n'ubuzima bw'abanyarwanda, usibye ibiza ejo bundi abanyarwanda bahuye nabyo by'imyuzure n'ibindi bijyanye n'imvura yabaye nyinshi ku buryo budasanzwe. Ariko nabyo twashoboye gufasha abanyarwanda kubikemura, kubavana aho bari batuye hameze nabi, tukaba turi mu nzira yo kubashakira uburyo batura neza kurushaho. Muri rusange rero umwaka wa 19 wagenze neza koko. N'ubu kandi nkaba nibwira ko nidukomerezaho dukora uko bikwiye, kuko buri wese yabigaragaje muri uyu mwaka turangije, 2020 uzaba ndetse mwiza kurusha uwo turangije. Umwaka tugiyemo hari ibikorwa byinshi bidutegereje byubakira ku byo twagezeho mu mwaka w'ibihumbi 2019. Birashaka rero ngo dukomeze dukorere hamwe, dukore neza ibyo twakoraga neza, dukosore ibitaragenze neza, ariko icyangombwa ni uko igihugu gikomeza gutera imbere. Abanyarwanda ibyo nabifuriza muri uyu mwaka mushya tugiyemo w'ibihumbi 2020 ni ugukomeza kugera ku ntego zose twihaye, ari mu buhinzi n'ubworozi, ari mu burezi, ari mu bucuruzi n'ubuhahirane n'ibihugu duturanye n'ibindi byo hirya kure mu zindi ntara z'isi. Uburezi bugatera imbere, ubuzima bugatera imbere, umutekano duhora duharanira twese dukoreye hamwe, ari abaturage bishingiraho, ari inzego zishinzwe umutekano ku buryo bw'umwihariko, byose biragaragara ko hari intambwe nziza ikomeza guterwa na buri wese mu ruhare tugira dukoreye hamwe. Ndabifuriza rero ko twahora dukomeza gutera imbere uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ndetse ukazagera kuri byinshi birenze ibyo twagezeho kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2019 turangije. Nubwo dutangiye umwaka w'ibihumbi 2020 rero ntabwo ari uwo mwaka tureba gusa, ahubwo turareba icyerekezo kindi gishya kije gikurikira ku cyerekezo twari twihaye cy'imyaka 20 uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubu tukaba dutangiye icyo cyerekezo kiganisha ku myaka iri imbere yo kuva muri 2020 kugeza kuri 2050. Ikaba ari imyaka 30. Muri iyo myaka 30 ndetse twayigabanijemo ibice bibiri mu buryo bw'imitekerereze n'imikorere, ariyo 15 muri iyo myaka 30. Ndakangurira abanyarwanda rero ko dukomeza kureba duhereye ku mwaka w'ibihumbi 2020, iyo myaka 30 iganisha ku bihumbi 2050, hanyuma buri wese tukubakira ku byo tugezeho ubu, ku byo tuzaba dutangiye umwaka w'ibihumbi 2020 tuganisha kuri iyo myaka iri imbere. Ndizera ko buri wese nk'uko dusanzwe tuzafatanya kugera kuri byinshi, igihugu cyacu kigatera imbere uko tubyifuza. Ndabashimiye, murakoze, dukomeze imihigo no gukora neza. Nagira ngo rero mbifurize mwese ibihe byiza, umwaka mwiza
imiryango yanyu mwese ndetse n'inshuti z'u Rwanda.